ushobora kuba wibaza impamvu abantu benshi bakomeje kugura ubutaka mu karere ka Bugesera. Bugesera ni ahazaza h'iterambere n'ishoramari mu Rwanda kubera ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri kubakwa n'imihanda myiza igezweho ihuza akarere ka Bugesera, Kigali ndetse n'utundi turere. Niyo mpamvu uyu munsi hano mu karere ka Bugesera, umurenge wa Kamabuye, twabazaniye ibibanza 18 biri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 1 n'igice hafi ya kaburimbo. Ibibanza ni ibigiri twabigezemo, murabona ko imihanda twamaze kuyikata kandi migari ndetse na bone twamaze kuzitera. Ibibanza byose birengeje ubuso 300 kuko harimo n'ibibanza bifite ubuso bwa 400. Zoning ni R1. Ibyangombwa birahari, iyo uguze duhita tugukorera mutation ako kanya. Aho ibibanza byacu biherereye ni ahantu hasanzwe hari iterambere kuko ibikorwa remezo byose birahari. Kugira ngo mbabwire yuko uyu munsi ari ikibanza hejo n'ishoramari rikomeye. Hitamo Bugesera, hazaza h'iterambere n'inyungu. Tuvugishe.